It's Impact TV Kuki channel ahi. Tuni agenda Manipur Kuki edition vizausi kay ma Seiminlal Kipgenin nabon savin lem na kahin nain ahi. Tuni ki haulim na di utupi chu ahi le tribal youths and entrepreneurship ti thuai ki haulim na hin nai di wahi in. Eho tribal society adisana Kuki society ahi khang tha ho hin atam zo hin government job hobo inga ovin sai ya bol thai EPP umam itabang mo umam ti pa hi iha head povin chule hezong in umai thayo hin chule hi si head na chungchon wa zong hi head be thai na ding wa EPP bol thai umam iti ichang le ichangai ki tawdel thai diu ham ti head be na head do be na dinga hi tuni ahi Impact TV Kuki channel studio ahi ki holim na hin nei diwa hi in chule hi si ki holim na dinga hin studio a guest ni hong ki kovin amasa pe ni na mani chu ta la na hin nei kating wa koma taw hi nunga S Lamnunnem Haokip research scholar IGNOU MSW Amazon Impact TV Kuki channel thalangin lem na ka hin nei na hi aban le pu Holkhomang Haokip director rural aid service chule CEO RAS Microfin Services Amazon Impact TV Kuki channel tharangin lemna ka hin nei nahi ahi le ki holim na di thupi chu topic chu tribal youths and entrepreneurship akiti na tribal youths chu ti le youths tribal youths ho chu le hetawin na entrepreneurship akiti tinga helahin a hezong hung tamintin hello zong te ding ta san chi chun entrepreneurship akiti tinga helahin EP ham hi chi a definition hi ama sa pena hi ta la na iga nei di win nunga Lamnunnem ko ma kaga say tu khanga mi hon wang so entrepreneurship eti pha ahead so okay do hin ai wangin khang lui ho nu le pa te dinga wang je chi words pen ni new words hitting in kata sen ne je abailam pe na say ding wang chun entrepreneurship eti pha business person ho ti na hin ama ho ta bang hin sumle pai mu na dinga ki chalo hela ngam pe la sum mangle manglo thu gelo business atha be hu podo mi ho ko entrepreneur akiti ne he na ama ho hi initiator a hivin challenge ong abolin society challenge abolin til thaang podo win se chu lo beginning of a venture ti di dancing he na project khat ne la activity ama ho in initiate and bolwa til tha chu society dinga phachom ding ho ang po do ju he ma ho entrepreneurship ho he ipa men na ahile pu Haokip ko man san sikening kating to nunga Lamnunnem in ahin sai bang chun it's a kind of new thing na til tha ki podo without taking any without risk tamta ho chu o na la hin bol hin ala hi chi ki bol pa hi adis an tribal youth sizing nong la Kuki society reflect ga bolo hitin hi chi entrepreneurship hi chi til ki bol pen pa hi e ho Kuki society ai tu context a hi abol lo ham chamasan hin sai ji he Kuki context society context hi ji entrepreneurs hi abor hi chu au min and la ho yin ta sang a hi ho it's now Manipula ni so pi ho me le ho ta bang lo thing po we a lin wang bo lo bo win a hen la ga het the dinga su e mo ho society to ki to a Kuki society sunga hi nếu phải phật bằng chủ ông tài, thì cho chú example là xây dựng chú vật sản là chú mi ở bang khẩn chun, chú ra sản phụ là ngạ brick farm, lần boy, hung niệm, ama họ tập bằng họ phụ entrepreneurs ở những ở loại hình loại khẩn, cái mà các chân không biết hình ảnh cái này, thì chú hỏi tận ball bên trong là mechanized, manual là cô nín mechanized, hình mechanized là cô nín tu hun super mechanized na ti chu foreign thil hwa lavin YouTube channel la kon kirna nevin phaitan abol do men ti chu khu machine ho hi na satan improve level 3 times in a ball kha chu manual hin kha chu le mechanized ordinary machine hin abana to chu super fast model na mechanized hi tho thoi hi zo ta bang chu abol vin jong le chung zo na chun social entrepreneurs lampanga ga ti kit ngai la chun like soul brook kit ho school za nam khat na a lo hing amene he zo ta bang zo men jong le tun trosan pula ke ho rural aid service no ya hin example ke ho jong chu one of the success entrepreneurs social sector la dinga social entrepreneurs adinga lo hing dan ka ki yalwe example a si dinga chu ke ho hin
rural aid service hin tu hin mi te ho agency ho bank ho ta san na ka chang win North Eastern Development Finance Corporation NEDFI kiti hi head office Guwahati hin state office le Baupura amin abana district level ahin mi amo hin ahong win ahon nala ba chun churachan pula chu rural aid service te hi a functioning pa hi amo no confidence ta san ne ni chun 2011 representative office ti in amo chun recognize a bolivin net fee branch office danin na ahong win hi chu pa chu to hi ki ho hin ni ho hi entrepreneurs new cha cha ho 5 lakhs san ho chu ki hon direct ka pe thevin 5 lakhs to 5 crore a limit lo hin he cho chu tu hin ka pe bi ne cho chu very much na entrepreneurs ma hi ya chu entrepreneurship adinga chu ki ho jong chu na stapan kala wa hin chi yong le he chung chu nang ta yong hi kala wa pa sa tu ni chum ya loan ko do hi 5 crores ta bak hi ko hom do ta be example a se dinga chu tu yong hin pipeline na crore ni la thum ana ka pi de win aumen tu kum le hin lakhs from li langa ka pi ro le tu kum le hin na ai chu hoita entrepreneurs bol ho dinga chu he chu a lo hin ho chu to ga se thei tam tau me na a case history tam tau me a he wanga chu tu to ke se yo lo hin example a chu Raven College ho chu crore li langa ka pi be example na he ba sa na chu ka tin na cho chu hoai ten mu chin amin chiong le more azong trust me kiti hot mo ho hi ki hon wang finance ka bol po be a hin la amo long ho entrepreneur sa dinga amuna tui a hoi muna chu don the ai lo la za the ho chu amo kom akila ba chu amo su muna ni we ti pa hi more azong amin cho chan pu azong amin adang danga jong chu umhi ti pa hi hoai tan ki chin tan entrepreneurship involve here Kuki society azong them khat om tan chule a involve ho zong a lot hin we ti so hin na ai le hi entrepreneurship ti ting wai la hin it focus hi khat se hi lo ding hin azat ding ta san min na I azat hi itabang umam chule hi chi zat la choi Kuki society a hi tu at bol ho hin wi chi pen hi chi pi ham nunga nun ne min hin sai to ai scholar ho academic ho asai na wang so entrepreneurship ki ti hi zat di na khanuin to social public economic bale entrepreneurship ki ti kha jong on kin ne a hi wangin la to milhamin ehet thei pen dinga wang cho ki khan hi sagi da banga ki khan ne kha chu initiator ki ti in hustler ki ti innovator ki ti drone fabian entrepreneurship aumen eho Kuki society la awang hi initiator to ji hustler hi phapending ga ging chan he tom tile eho hi hustler ki ti ho chu a hausa hi poena aneu neu thin neu cha hung jo apana like meihul hung jo a elom en me hung jo apa thin neu cha pa collective hung ya lai jo sumung ki khola abane let ta thil let ta hum bol hung ki ti hustler ki to innovator jule creativity divergent thinking na new ideas like min abol kha lo hum bol do chipa chu ko innovator ki ti na bale imitator wang ho Kuki society in kahepo in a wang echen kompe ho mai le ho wang jlanga hin entrepreneurship hi akhang to the jinin ga sei dingin mai le culture hi ohoi masang jo an hoi nai na kumiza nam pha ong ki ve nu mai ho ja culture po ne ohoi le jinge ai hi wang le 21st century in athap in vet hoin ong min masanga chu northeast pumpi jong an het lo hin tu in wang India mai ti ta lo win vanoi le se min amu na ohoi le jin chi credit kapinomi Robert Narim ku kapinomi ne ama en chi imitator kiti he cha bode sa kha chu ala asu hoya amin phau sa he na ma en chitabang ho jong ei mila a jong e bol mo hi po tu ni masanga chun kut en mangovin he na kut na chun nunga achapang ho ong ki bando culture dress ong ki bando na oi le jing in he ai la chitamang culture dress ong ki bana chu milham la ki kya thelo he na jo ta bang dress cho chi designer min thangta ta ahoi ta ine ve ti bang a ki he in ai la chitabang e ho pun ve khamtang elo phai chom pasal culture dress adinga ga se adi
chu hoi ten hung sim do hen lang milham a thading hung sim do le chong chu entrepreneurship khan to na khat bale to buyer and seller kiti entrepreneurship wangi ho Kuki society wang aho wang itam be se province ji wang e ho ding ha se thing la lai din a hin la chong ebol hi vekti wang ju bol se hi na ebol do ve mori apana thile cho wa tilanga I tha zo ki ta bang ho hi hi jo zo nyau cha cha pa nai ki pa wa Kuki society zo hi khan to sa the lai na ban Japang ho kum 14 pa na youth ho ga tileng kum 14 pa na 29 chen ge hi jihin 21st century to ahi to kilana hi gampama til America langa hi lang hoi langa til ki bol e so okay is so okay mu so okay wen hai jo apana ekil theiwa aban e ho jong new idea collective idea kha e po do wa na e Kuki society khan to na khat ni macha na ding khan e set theima ma he tin se no adi na youth kham tha very piti de ha talented ti taw na chi mi kam ta nei I umovin na nei zong I nei vin ai lai chi hoi ni pidi ngai jan se innovative ti taw ti or aum sa khat ga sit thai pidi nga I bol nom lo ham or why we only wait for something till khat a government job or something na khat chu nga jing ka chi piji he dem nang hi gel da na chi na hin sai the han government job market depend na means like hi chi ai ma to nunga ne min hin sai ba chu rabat now rim hoi ga ti le something om sa khat hin su hoi wa not only in Manipur na around the globe ma music he na ta so not only him ama se an nampu and a culture a tradition ti ta lang so na ti ho hi ai ho youth la hi pidi nga hi tabang bol hi do lo han pi si hi na si hi e ho hi Kuki society hi I boi no khat chu pem tere mentality hi mentalungyal pa hi e malema confidence building hi avat na la ya aji chu marketing problem jong ome na community population jong hi angai jeng la e ho hen thang pi ai vet dan wa hi white collar job na e chu service ji to ni competition na sepe ya ham civil la ham idol le government na hi khamu te ti pa hi ji mentality a ji phat wa hi ji entrepreneurs lang hi I da la thabang kam example la ke yeng jong chu mi ja nam khat jong chu anu ji a chu a bol alunge la hi chi ka bowling ha ta ball mbe sha lo chu upai ni lo ja chu na upai ni lo a chu ball ki tam hi chu ai chu phat chun pathin ko ma hai ta wa a bol la lo hing ji ai la ta hi hoi ki de sa choi le thil a ki bol do si professional mo angai tai I jo a professional je pham del asim lo ja chu business lam banga MBA sim chun a bol ngai jo entrepreneurs na ham dan jo hi zo chu ai ja chu to hi anim lang ki thewa hin hi chu ki mo bol thelo a boarding chu unemployed hon sum government service amu zo lo ji mong ja chu pai nei lo hon na means nei lo chu a bol ji le khadani lo hing thu hin ya chu amala ma ki gim chat na la samai confident level na jeong la marketing no chu zu azuk ni no chu la samje I ho hi I chen nau hi khat khulanga cheng tai ki mat thelo chu hi chi ki mat thelo ya ba chu product am jong le mun de na hi ki u thelo I ho pocket te chu sa khau ta bunga ki vai pu ai ja na hi chu ta bang chu affector chu na aji chu tam ta ome anh cầm một đàn thu cả say na example là say được mà chủ tu hình squash and juice na thing lang à hình hôn lây ball viên thing gà na song gà tam tại này rồi liên thi này về anh lệ có bút thi này về gà na tuy giống là thì tầm tầm ai vậy ball lâu rồi ai hiểu vâng phai trong mi hoa hình lạ và ball vào lọt hình riêng rồi ai gì chủ ai hoa hi kita san na wa ni ti pa hi kita san chu pia wa nam tele thip na wa ni jil na wa ni na zo chu ka si no adi na backup na nei ken ka gel da na wa na he pa na si zo adi ne self motivation kiti awa ni ne ai mi lai si se hi pu in chapang khanin kum chapang ta kha chun kum 14 ti ta na 14 chapang kha chun thi khap ka bono me ken chi bowling success ka hi de ta anu le pa ko ma asai ting le anu le pa te
tua na bolding a hipoi na lega sim de kisimin lega sim lang zo in lunglut ni ji khali iki sei to ji vin henge academic success too is very important but I wouldn't say that being standing on alone or self development is nothing less important than academic success katinome it's equal he na self development to omlo le mi kha changa din thelo le iti khonunga EP ahum so ding ban khelo iti cho government service ka mumong de jong tina jong om point to condition EP team tele entrepreneurship ahum ki pat dan jong hi educated unemployed hung tam wal phana hi pan do ayana ji alternative job jong akitin he na promising alternative job jong akitin he ama hoi EP team tile lai muna hi entrepreneurship muna he mi kha chun idea share botalo only white collar job he pan ta banga chuna idea talo only bookish knowledge na only academic success only degree ji hizing he ta chumi lekha thim kha chun government na to azia ahum mu lo teng ina mo to teng mi mo etiu he na mi ya ki simji lo he cho ta bang ko cho ta bang kun hi ti chu essay sang ovin aman idea tha be ki po do henlang akenga adin theina ding mun ki se le government na tong pa sanga chu mu house ding dai hung house jo mai thei ki ta laina to hi ga se ding government job does not bring prosperity to the economy system. I think that not saving as well. It's all business. Business have economic backgrounds to hard ni business lang hai na. Those LTZ chun mi kha chun overnight ya but in business involved in hong success le ama se a financially improve filoding ahin a society of improve tha ding ahin na. To a any society lo Kuki society ho Kuki society awang chun mizo say he degree dalu mizo say langai degree dalu there is no space for divergent thinking there is no space for creativity there is no space for self development or umpone motivation kiti jong eva mo ngovine chapang khachun a process ene so ke danu win o mena easy take chun chilanga apat na hin na chilanga pat na easy jole so tho ding a hin ewang ewan chilanga pat na pat te ding iti khat nu ne to a condition Kuki condition system hoi evet wale chen hi aki bang jing in he masanga ipu panjong government service to ipa ten jong to ai ho jong ito dinga yum kit la na nothing new stagnant he development he to in khatleni chu to Inja ka say pang chun miss ko na pang ho chun khatlenin entrepreneur ka hino me anti wine na ki papi om de chu ho chu entrepreneur hung hela hung success hule a condition is nam kha hung ki ding he entrepreneurship does not only help in financially but it create development jong a hi ji se chu lo ga say ding in to in educated unemployment atam he azing na mi kha chun ke bang chun ko own idea in na business ka po do anything who success tale I will be a part of creating a job na tong long chu ni dinga ko hon dinga hitai na ke ya ding se apachom mi to lo ka society ya ding apachom ke de ta ji chun e ho Kuki society ya ni nge le ka sim long chu aphanai na e wanga lekha sima degree nei mi tam ta talent nei lo jong om la line lekha degree neya master chaya English pa tho thaya ewang experience nei lo om kit na line he to ai ga sai dinga in so ho architecture to na be asi om loading ha architecture so anga sim degree nei ti thu in so hon so iti sa adam into iti sa lo hoidam hoilai sa de dem I has to okay even he na so ta bangku chance ki pele ama ho jong in so long chance ki pele kiti jo building that sa ding chutina hi point e wangin ama ho jong a firm mo khat na architecture firm khat abol do thein na din mun khat chance ki pele hin lai pa na jong mi tam dai khan to na man thewen e wa e ho Kuki society mang degree lang hi ha degree lang na ha vet bes ai le hitchlize min ja pu Haokip min za hin saitan na ale twin ai ho Kuki society hin khang tha ni le thum or many tam ta hin entrepreneurship hi every angle hin pat ni hin go tang te na henge mi chu itam po we but mi chu hom chang la Kuki society a home ti lo ri ta so itam tho cho hi chi hi family abon support am lawa hi a hi le
society asu support hinam iso pi mele hoi bena hi le support dan hinam even film zong polang film akhawa film abet zing also itabang khani anayo so wa su lo hi so jo hi challenges so hi iti face him bo ngai dam abono ma hi a hi le ichi na hin sai kan ga saving in na ehohin Kuki society ho ehohin na anin pe westernization kiti ikila khildan win kamun he bom tin min western hung ya ang khanto chana hi azat ngai lo na namangai lo na eho in western ing ti phole ikinal sa win jule sign engol win english te ahindano aphalo lai lai ki copy win he na eho hin ama ho achi idano ki copy talo angol dano ki copy win go join globalization hi in jo se in to muna pana ki bo the so ke na da mi kha chun thil tha po do inge til amy society Kuki society thil tha po do ding atin sen o min ne na I po do culture dress ho hin ka culture hindan ho hin ne o hi in Kuki cuisine ta po do the jong na akipo do nai po in so po do the hi in ban support system hi henge government langa pa ninjong wa akimunaya tuin atha ben modin jong aha se na youth entrepreneurship hi modin jong aha propose aha bodin he aba strategies tam ta jong akise min he ebang imizo se in sunga pa na ho ki pan he til apha hin la ase zo imizo se in sunga pa na ki pan hin ati anule pan atil kholo anule pan support abolo mi wang chu chibang chu alone ji talo he na support mi nula pa pa na hung masapin de anula pa iti support bod ham tiai le na cha chu koim ham kha chu entrepreneurship entrepreneur hinge ti fielding ki cha sa hi ne bom te hin kho je ki feel so okay de a feel thing le thodo ji zan do hi le ti ki thodo le ham na failure pa na iti get up hi de ham chi zo ko hi le na cha chu khonunga dinga leadership lam kaya hong pang di he ta na gela a hi le lam kai ho jan khu vet se na abale problem solving skill jongi head sa ngain o Kuki te hi pi ti wam te le ha khat enul pa te ong ho sa na sum langi ki sa chalai wen he na ji entrepreneur hung hiding mi khat wang chun money management skills on ahead ngain abal connection set jong angain na connection set pau jidan ko dana te si to ke wali iti ka pau dam chapang to ke wali iti ka pau dam call to ke wali iti ka pau dam na cho ta bang kha jong angai connection set kha jong ai resilience jong ngai character as flexibility jong ngai Kuki ke ta ki mol sa entrepreneur ke ta ki mol sa di lo highlight humble ka hi ham na personality tam ta nei ngai ti cho hin ai le this question na comment to na ke tu le tu new trend of development tau te ke chi hi EPT hungam te le ni ho hin ama identity based products na ti hi ki chi pi le phan te ti mi thanum na thin ka mu ro the na men ai chu ne hoi chen no ga ma prime minister pan jong made in India ti a GP la chu why not i ho jong chun made by na i ho nan chu ipu pa mina chu ngambom kupting ti ai product hi based bon mo ti chu ai chu like example ase de nga chu innovative itile thil tha a hoi na the chana po do pa hi sa pa ba chu innovative ba ki ti innovative hi lo wai le he zo chu do the lo de chu igam wa kondo ji gutui tau te example ase de na te ka na bamboo shoot gutui dong hi e ho gam ba kon ai ba mi dang ho hin phat chom na nei ti hi chu hi zo ta bong hai kin na satan yu chu packaging ti ta bong chi bola ai cha min jong chu e ho mini pi a hi le ipi chu na sata chu e ma le ma ki til kho nai sa pa wa pi lo de e ma mina hi na pi de hi zo ta bong chu a ki bol te ngai le innovative te chu thil tha a hoi na the jan po do pa chu creative hi ji chun na sata bu shap te an ta sot ding ai ti pai ka mu da ne ai la tu in ai ho Kuki society a han tha ho youth ho hin hi entrepreneurship hi boli eti wa le ai ho context to ki to di EP hi dem very epitira aganga hung boost up thai din na hung masal thai di EP hi de ham
nang ni yang da suggestion bu sap thei ding hi tam ta me ayoba ise ma bang su e ho product based ti tau te product based aku na ki petting they sa pen na aba sa na chu igam ba pineapple am pineapple hi thing thang bo ba me na thing thang ngai pineapple juice bol the pum ton ho adang dang ho chu he a juice and squash product ti ho bol the aban ting le ayoba ni se ma ba ma chu gu toi ho jong hi packaging bol the aban ting le carpentry works ho cho hi hoi na thei pe na ai hoi skill bo wa na hin skill pa chu hai ta training hi bolai le professional intervention pa chu iti na wa na chu bank hon jong he cho ta bang chu thep na nei ho skill base ho chu training hai ta ayo chu reflect ka bon chu phem tele professional means i phem tele a chi pi khat le hoi ta chi pi a jil jong a jil ding certificate jong an nei ding a certificate na ko na chu aman la mi vai cha hi ji ba chu mi het ge pe na chu lak som ni ho chu ya ki la ding ho hi chi phat la chun bank finance a bol ngai chu hi ting chu la chun to rural aid service RAS ki hon tro chan pula hi ni cho ta bang chu tam ta hi ki bol sa hi lon ki pe like the small nia wa pasa alin chen bia ka na la nga pasa krol la nga ka ki pi chu hi cho ta bang chu am ho chu certificate nei lo le ki mo pi lo cho ta bang i sei na we na yun ho hen tribal youth ho tiu tin abana Kuki youth ho jong hen nam dan so da bang chu tu a ke pasa he anya wa ke pasa IS le hitalo na IPS le hitalo ding ava ding amma hin ta to ai le kha ke simba ni chi tip skill lang jong hi certificate base a simba hai ta an bol ta de hi ti pa hi chi na ka sei num ai le tu in na ai ho society a hin copy and paste ha bo like for example mi khat chun auto khat an chu asum an mule a khupum pi wa auto hin chu tol jing na or school van an school van khat an chu an to le asma chu school van an to sum za mu tang chok ki ta ta hi chi pa hi ha bol na hi chi pi tran hi de ham i bol mi khat bol lo i bol ba pha hello ham chi hi hin ga ki ho ta de te chi ipiti me tia le chi income inequality ngum pha na ki eng se to na ngum ne chi unemployment ong tam pha le iptm ti le mi survey dung ju ya wang ji ti ki se na youth kiti na tong le lo ki he na chu na tong pa chu ki pa cho maintain na tong lo pa chu ki pa mo je me ki ti he na chi na youth khat chun auto ahong chu ahong success phale in kompa na tong lo pa jong chu eng se hi ta ahong eng se phale e ho zo i phat mo da ni ain ko ten nang jong thil tha bo tu mo thil tha gi gel tu mo ti na ta lo na ama bo tang ama to tang ti ka ni nei ne ti ka in jo ka sei ta bang ma chen space ki po ve creative hi na ding in space mo po ye ni copy bolwin tin lai pa na ji hin jo wam view te tingan chang hi ne chi za hi tu chan gya hi Kuki society hi ekhang to na we e wangin i ha khan to nai po ve na the stagnant hi ve ti ka sei no mi ne e chen khom pi me lu hoi ve no le vanale se la phawai tai na e ho hi Kuki te tu chan gain ipu pan ten eda ha kalvalin kal khat kal ni be som be lai ve ti ka sei no ne e khat example ase de chu vet ka na chu auto khat ang chi le mi khat aban banan ta bol chi hi service entrepreneurs kitile na service entrepreneurs langai umentin amdan chu hi cho ta bang chu a hele abeya be agana ga sumuna hi cho easiest way abe pena sumuna agang pena sumuna ya cho chong chu a khoi mon chu am poin a hewanga chu chi chu abol chu tam ding mong he ji chu pham dele I ho hi ai wa ti ma banga chu professional line a hung tam lo je ba chu only 1% chu 99% chu thip na nei lo ki ja chu mi bol jo se chu phenga lenga bol yeng a thi jong le bona ticket ti jo na risk chu even am ho chu risk jong het lo chu business ball kita chu risk ngai na a risk pa chu hello be som khat ti wang chu hin so kai ai wa thi le bona thi ti na hi chi risk management long hi a het even pai ti
di mo hen na mi kan thil kat hin ball le copy ball I ball zom pau su ai ho burden ki pi hen na te ka gari khat ki cho a hi le passenger ni si le mi som thum to su auto som thum un ki to le mi khat khat po di ta chu chen I pi ham chi phat chom pi na na sanga chu we have to change I here wa ama chi bola kin chi ka bol ngai ngi ki eng se to em su a kind of phakhat chu ai ba aman auto to la sim hi za nu ai le ke I tham khat la ngai ka pe ya ka ba chi chu development zo hung ni ngai pi pi mi chu hi a change sem kha ka I bol di su I ga se hin chen a hi le chi chi hin sai ta na hi le ai ho Kuki society youth ho hin aga bol thai ho EPP jam ta ai ho context a hi entrepreneurship ga on da EPP hi bol thai bol no ma hi le dua injuwa ka say entrepreneurship list la ka say hustler entrepreneurship hi dua hi Kuki chapang khangdong abo thai he ka ti dan new wa pa na ki pan he na hustler ki ti aga ki pa ti dan so na iti chi so dua ga say ding dan chun oriflame azo wa mi business bo jong amai tai na chapang nyaw cha la pa sumong ki kol khom theiwa step by step an bol theu na a hi lawa hi le da ga sai ding second la wa azo pan thewai tai na mo sanga chu ni khana cheng som hung do long cha phana phai chu chun EP building ham te chu chun iti mi to ki building ham jong an hi le lai na a future adinga tua hi a future adinga akibo pan ngai ne ta ve the youth entrepreneurship hi wala min hi bangai tu lai ha ki se ham API le youth ho hin phat anai he khangta ho hin phat anai he abol khelwa pana bol na ding phat anai win sum holding phat anai win he na chi new win ki pan jong le youth ho jun phat se anai lai win new cha tua hotel na bola bola na zu a nei khan ham el oriflame na zo anei khan ham chapang tuition het na chi na thep na nei ni ya de chapang tuition na bola jong sumna kilo the lai ai hi lo le ina sang jong private school dunga jong sanga sang di na golo jong na lai pa na chnyau na chan na ki khol sumna sum chu ong tam pha le business nang dinga average size business ka ong chu nangin ka nung pat to thei lai na chi chu chi ho chu na chi cho ai le twin pu Haokip ko man si ke enjoy chun no zo entrepreneur hi chi na bol now hi ne kha achievement ne ta ve na ti ve na hi le hi cha problem na nei ho chu le I chi overcome di dan ha problem le solution ho EPPT na na bol chi chom chan hin ta la thai da entrepreneurs agiti ting la hen ayowa ambu tilaya so pinun an se bangen sa pawa sila nomen risk agiti na risk pa hi akipan na pasa entrepreneurs to na to hung pian tha khat ai na chi tha hin kha jo phat na lang ding hin kha jo sit na ti ja na ding ding ki cha ding au me ne heten in chu side by side alang nya chi tu chi khom khat na to ai ja chu entrepreneurs ki ti he chi chu a phat ai issue min lo ding a pha in he chi chu pham de le phai ta plan ball hoi na ringa chu lol na ringa chu SWOT kiti SWOT SWOT hi na dan chu strength ni chi ka ball lai le EPPA chu a hat na ding ho ai la a hoi na ding ho chu chan ge amam ti pa chu chi hitlang chun a zo ja mangai na ti chu strength pa chu na a ban ting he chu hai ta even na atam ja mai le a phalang ding le a hoi lang ding chun a zo ding ala chu ball di GP di ti a ban so le weakness ki ti pa hi tham de le ma personality a chu sumla ka nei pon sumla umlo chu weakness chu ai wa weakness ai wa nga chu ai wa opportunity khat hum ding ai chu pham de le opportunity chu pham de le bank ame bi thei ding tam chu commercial bank ai lo le thil dang a bank sumla na thei chu ban na he chu opportunity a hung pang di chu a ban ting le a threat iti de wa ai lo le risk iti de wa na stand hi am kel na he te ni pa chu le a hin da thei jana chu na khade to te ngai le tun brick farm ka bonom tai na brick farm ka bon na ringa chu sum chu ei dinga chu weakness ke ta chu krol nga ta bangai di chu he chu krol nga dinga chu ka weakness pa ben da sum ka nei lo di chu capital chu na he chu kan bol te nga le skill ka nei lo wa chu ke dinga chu risk chu ai ta ste ni chu jong le a hlom jap danga ding strength to opportunity chun a zoi le na to chu chi pi ding hi ti pa chu ai da chu he chu bowling hi abana
smart kiti yong hi su milo de nga su chi phai ta zui de ngai na smart chu phem de le systematic planning as soon na aban ting le em chu ne le ito gon chu measurable a hi nga ya ilungge la chu krol mo mu de nga yellow de na I muding chu minus plus chu ki mole chu invest 1 crore invest bol le hi za tung ning hi dia hi na measurable hi ngai na heta chu ilungel su to a chu ilungel me me cha lo ding ata cha lo ti pa cha ngai aban le ina to ding pa chu pha zo ngai ya tham the ngai me achievable na smart na ko na chu achievable hi ngai yin aban ting le ina to ding pa chu ata a realistic pa chu na a hi ngai a realistic a hi lo ba lungthima chu mo yer gela lungel a dream a vision pa chu ata bol do ngai ti pa chu hi realistic hi ngai aban le smart a chaina yi chu ne la time frame kum thum sung kum nga sung kum som sung hi chi ka thun ni mun chu ka thun the ngai ti pa hi chi te ni SWOT analysis smart ako na hi chi hai ta chi ai le ina to ning pa chu ki lo hling de ki lo hling te na hin nai adi na hi la twin nunga nunem ko man chi kin ing katik numai khat hi na as a woman or lady ti taw te ho numai Kuki society numai ho hangtha numai ho youth he so ma ho dinga hi nangin suggestion na naga IPT da ha sai pi nom entrepreneur a hin pa the EPP da naga sai entrepreneurship kiti hi ama se pe ni wang motivation hi angai chan he na numai Kuki society numai hi aha poi wang ti pong te na bom dile izan ni sei wang win e ho hi jinei ding le chanei ding bo sai ki vet de lai thim khat en om lai ne na lekha jong sim ding na jong to ding tin e ki vet de lai in na he ding je ji chun til khat neu cha khat na pat nom chu nang le nang ki til kho jing ke lang he nge mi chun na til bo jong he phan na sei se ding tam ding a hi na sei se ding khat nang le nang na sunung neu thei na sunung neu thel mi wa pan ki kang se men lang na to ding u chu thip chen ki ta se le nang le nang ki ta se nei wi lang na to ding u chu thip chen tong wi lang na just ignore bad comments everything abale chi lekha sim se sa hi mi success a hi poi na degree se sa mi successful a hi poi a ti jun na thep na e pon khona na thep ham e ro le ni me na to se ya den clip set na makeup ball thep ma na thep ham designing na thep na pen chun lekha mo cha important na lekha up to some extent na simjo kham chu na line na requirement chan chu like designing a chu 10+2 na pass ha la pha he jing ne na designing lang na lung na 10+2 chu hoi ten ki chailang designing lang chun hoi ten chilang jo chun emphasize bol ne aneu alien ke he po designable chu tunin hoi ponte jingle ewang hum phadom ding a hi na small step la ngai baby step ni zo sa la aji ki het ngain abale khat ka sei nom ki cho enjoy ji ipiha unemployment ni alarming state in all mine na tu khat Kuki society se on ti as a whole in alarming state mine chu ki het ding aim in life to doctor ham engineering ham khat jong le side na alternate khat ko ding ai lo wa hi le na aim chu long mu zo long teng de na nang le nang demotivate na ding na lung nyau pe zo ding nu me Kuki society ki kit alai nu me ya ki pen kit alai lungel achieve in bolo pha lung nyau zo se ki nei ding a hi al ti ji chun nang le nang ki til ho ha lang ki ta sanin lang til hi na than na pen bo bo ne no ho ya ne ki so na a hi ale miss kut ho jong omin air hostess jong ho jong omin na chelaya ding chi ho na hi theina ding chun ki gong panin nang ne nang ne o cha chai ki gong panin abal na thanop na chu bu ho na hi ale jong hotel management na ding in om ne na ki got na ki aban designing a hi ale pon khon pun ve ho jong aman tamin he na tu lai a khon thim ne hi an langa jun the male ni khat le ni in khong jong ne chun na ni ki ba na khambang na nei zo de he sino me ati na hi le join hi si entrepreneurship hi chi it sei pen pau hi Kuki society la hin phate in youth khang tha hoin atam zo hin hoi ta hin chi bi thai le i chen ge khang tau di kan naga amudan han na
chu EPP phat chom na le khan to na EPP dem group discussion in saying entrepreneurship kiti na mi kha se akhan to sa ai poi entrepreneurship kiti hin mi kha chu the Bill Gates ku view hi na example ga law te mai e het pha mu hi zong le Bill Gates in Microsoft and sep do chun ama na gya cha ama hok sa ding se sa ki se na ama na na ding se sa ki se ai hi wang ong sep do phani bi tem de tu ni in vanoi le se na ki mangin a Microsoft hi na ama pa ni ho zo phat chom pi win mi pi zo tam tan phat chom pin ama ji accept do apanin a company to $1 billion only in chlai panin job creation on boarding community development do na chita bang bangaw ai mi society a jong hin mi som la in mi ko jong ti hi na mi som la in mi li ta bang entrepreneurship la lang chi pa chu hung ju hela hung successful e Kuki society wi to ai second language ai mo na second language me lingo to ki banga yung the na chance do na add on entrepreneurs lampang hi hai ta i khan to wai le Kuki society economy hi a hoya hung hai de a ji chu i hon service bo wai ki depend i king up phan hi tam zo hi in sung khan ai khat bo lo le na hin in sung khat chu mi sagi mi ge de hi ben entrepreneurs su hai tai bol te ngai le mi alhom pina mi sagi te chu mi khan hai ta amu pa chu mi gu ma chu mo mai ben na mi gu bla chu mi thun be chu service al private na ki ba na thei job avenue ti pau hi pi thei de wai ti mo da ne ton de chen khom pi ho so pyo mai le ho chu la mi ana samo mo ngai ta e ho la ga ti de nga chu district level kangpok pi langa NGO dan chu sei the de nga chu pu ho let hon loi fit stay hon jong mi som thum mai the employable la ke ho jing jong tu hin mi som ni langa apa sa som thum employ kan nei be amal chan di la yong hi ti chun mi jan khat au me hi chu ta banga chu social sector la yong hai ta i bol wal mi na lo sa lo mi tam ta hi backup ye bol the le ti he cho chun to ding nei lo phat le mi ko ma athum tho wa le phai tu nunga wa le jiven na la to nom lo hi cho chun na to pi di wa na to pi ti ngai le am ho chun dignity ti pau he chi hum do ding work dignity pa chu wa ko na chu hum ki sim do ding he ti ka mu da ne adi mo ma hi le twin na ni add on nei ha cham chan hi sai ji ga khat da sei pi go sei bi no je pan ta sei ta bang chu na sustainable development ngom thei ding kam mo ne bi bolam ti le to e ho mi kha chun khot aga do na tong lawa om sanga chu entrepreneurship kha businessman kha chun ama chu EPM gatekeeper a higher bol na ama chu achanga ki ba na dim khang mum ding ji ai pa na chu society jong development in society mi kha chu society sunga mi za kha cheng la chu mi som ko chun no ong sa pa society cha cham lo wa hong khang to nei na society a cham lo wa hong khang to pa community jong khang to tin culture jong khang to tin mindset nu jong open tin in danu jong wa noi le se to ki bangai min thei du adi na hele chung chu na san na ken ka se no cham chan sai ni chung chu na ka se nom chai le tu hin ta thing thang a hin in ko te ho long hin pi bolon te le thing thang a chen hom pi ho na to athip je vin ngam dang ho te taw te English te ho call te ho hi atharup sa ve sumla pai te ho agency hoi ta ta ki khoi do e ho jong chun hi cho chu to hi it pat tho wa it thano wai le mi to ki ho the ni jong hi jong chu entrepreneurs ka de na e ho mi to ki ho ila sam de na mi to ki ho the na hi pham khat nung den ta ding thanom ta ke mi ke pa sa ding ngam dang hong ho jong sa pang te ho mong am dan chu ke pa sa the ya sum ham ala to ding ham khani sum dai dang thum lo ding ain to ding thum ding ti hi ka se do no me ne adi na hele twin hele twin a chai na yo hitan tin na cham cha cha ni don bon hanin la e ho Kuki society a youth ho koma EP2 wai la na nei nom hanam hi entrepreneur cham cha cha ni sai pi
Kuki society youth ho hi ngai lovin ka senum pin zela na to hi thasipo na to thasit loading in thing thanga job khami mu ta lo vai le government na to ji mu ta lo vai le ei ma in khangdong ho dinga chu bol the ho EP mam ti pa hi chi ei ma talent te chu ho to ki thu a hol do a football pe themi football hai ta be han thing thim ball pan thing thim paten ball han in sading pan hoi tan in sa na jil han a hello le pam khat adang dang ama thip na dung ju yin pon tho ta le kiche tan a to na chu kiche tan tong po po le ama dinga chu thi na chum ta lo ding vai chat na chum ta lo de ti ka se do nga man ne ken ka sei nom chu hi le to hepa nong sei de bang chun eo Kuki ho hi ilungu akko in ilungu chom na tongi aban e jom thei ji ji chun in to now hi ngai lu with tin na to na hin lungnem na ki po han lang in to now ki ngai lu le na aban baning ngum ta de patient for your work and patient in your work ki nei so okay le ga ti ki pam he jing na India hi angaya population tam country khat hi wen hi chi la hi unemployment hi a hi na banga umjing a hi in hi chi youth ho ni sana youth ho hi na to mi hi za hin pi di government na dinga zong pha zong hung lu na lai ding chu le boy zong hung boy na lai ding hin as hi ji chun ai ho government ti su Manipur state zinga zong khang thai zan ham khat hi lekha sang ta sima ai wa na to nei lo wa hi tia hi tam ta in win ai wa government zo white job se nga ding tin na hi po in ai mo i chang wa ki taw dal wa hin thai na thai o income o tam ta bol na thai o me ti su tunia ki haulim na hung ki ta lang hin chi ho hi in a head wa hi ai ma chang cha bol thai hi in a bol wa hi ai le ai ho se lo wa i society su le in mi in na ma dinga zong khan taw na le phat chom na tam ta hum ne ti su ta ra na tunia ki haulim na hung ki ne hi in tunia ding in agenda Manipur Kuki edition hi chan hin akichai tai chu le tunia panel hung te ni zong Impact TV Kuki channel thalangin ki pa tu ka hin phong in hi hi tuni program phat chom pin ho Impact TV Kuki channel official website a comment le feedback ni hin pi thai hi tunia ding in hi chan hin akichai tai muntina vezosi na bon chawin mangpha